مچاغو بخیر گلی ملت می هجا ام ببش چاره دشمن کوکا خوا ام لپیشاوان جاره کدی ملت می هجا می جاره داناسندنا شبکه گردای میتو پاراستنا پدکی مشوره دنا دیار کرد کی بونه دشمن کوکا خوا کی گریه دشمن کوکا خوا چا بونه دشمن کوکا خوا چالاکی کنه دستوان خوینا که ده هیا اما وی بشه چاره ده برفرهی وان کسا دل ناس کرن کینه اما اینها لسر شاشه هر یکی ناوی خلق کرد و چاوا دست بگیریه اما شوره دنا دیار کرد اوه ناوین دست بکتن میتینه دو رجی پدگی میت چیه؟ میت نها گلکت بیجن میت چیه؟ میت دزگه سیخوری یعنی دزگه استخباراتی ترکیه جرد بیجن میت ناوی میت و پارتی دموکراتی کردستان جرد بیجن پاراستن هر دو دناوا یک ده یک غرفه عملیه لسر ازدیا و شنگاله گیره دای استخبارات ترکیه هر سه کسن سلما تکین باران هر وها گیره دای پاراستنا پدکه استخبارات پدکه شیرو و صالح امن ها جوره کسی کو دشنگاله ده پیرکارت کن ام جوره دنه دیار کرد افکس اوین ها صورت وان شاشه ده افکس دشنگاله نه کسین شنگاله بونه دشمنه کوکا خوا بریا میته و پاراستن جوره دنه دیار کرد فیصل جون و قاسم حلو خلقی خانه سوریا او دستپیک ده سال 2017 چوی ترکیه و پیرا کار کریه ده اینی سال ده حجی نایف پاچو جرد بیشن شیخ حجی خلق خانه سوریا ده 2017 ده بریا فیصل یعنی بریا پاراستن میت ناس کریه کرمام فیصل احمد نصر الدین قاسم حلو ده 2018 ده بریا فیصل میتو پاراستن ناس کریه و بویا دشمنه کوکاخ بریا احمد کی بویا دشمنه کوکاخ سعد جاسم مراد ده همان دمه ده بریا احمد فاضل جميل مراد كرمامه سعاده اوجي كريا نافا كاردا وبريا سعد صلاح برجس سليمان بفي شكلي جدو 2017 حتى تقاندنا مجلسا سنوني كار كرنا امنها درباري فيصل جونو قاسم حلو ده ملفك درباري ويده هي امنها وي ملفي جوار دنا خواندن و پشتی وی امیدی سجی بنیرن که چوا دست بکار کردی جاره یکی فیصل جون و قاسم حلو دناوا جواکای ازدی ده بناوی ابو قاسم تیناس کرن افکس جه خلق خانه سوری و جعشیره آل دخیایه افکس ده فرمانا سی طبقه 2014 جشنگال دردکاوا و درباسی سلیمانیه دبه افکس ده سال 2017 باوکی فرمی به مالبات آخر درباسی ترکیه دبه افکس آگاهی لسر احمد ده شیروک و برپرسی گشتی آسایشا دهوکیه که جبوان کار بکه هنهجی افکس لترکیه باوکی چالک جمیتی را کار دکه افکس لسر حساب میتی لسر شنگال و روش آوا کارسی خوریه دکه و خو بناوی شورش ده ناس کرن لشنگاله بگله کسان رد که و تکلیه جبو وانجی وگا خوب کسی خوره میته و جوان آگاهی دخوازه دناو شبکه خانت ده کسی هری چالک و هری دسپیک بپدک میته را کار دکه ابو قاسمه افکس دسپیک احمد بوان ده ناس کرن و به دست احمد شبکه سیخوری لشنگاله ده آوا کرن ابو قاسم جبو شبکه سیخوری لشنگال آوا بکه دی درباره هدف خود آگاهی کن بکه و هر وها جبو پلان ایریش آماده بکه گلک جاران هاتی شنگاله
ابو قاسم کو خو بناوی شورش د ناسکرین سی خوره هری چالاکی میتیا او دسته وی د خوینه گلک پیشنگین جواکا ایزی ده هيا افکس لنافچه مدیاتیا باجار مردینی باکور کردستان بجهد با او جوه دره ایریشه لسر شنگاله پلان دکا ابو قاسم به تایبەتی دخوازە جیهێن کەسێن پێشەنگێن شنگالێ بدە میتێ و وان کەسان بە دەستێ میتێ شەهید بخە هەروها لەسەر کەسێن کو دڕێڤێبەریا خۆسەردە جیهێ خۆ دەگرێن کار دکا di derbarê wan û malbatê wan de agahiyan kom dike. Fêsel nayête şingalê. Li Tirkiye dimîne Birê Ehmed, Hecî, Fadil, Sead û Selah karê xwe dike. Fêsel endamekî xurfeya mîtê ye. Ser şingalê û Rojava jî kar dike, ne tenê şingalê. Lê diyar dibe ku Fêsel tawanên gelekî mezin kirine. Sûcê sebebê hemûkê Fêsel e. Fêsel di 2017 de dest bi kar kiriye, di 2017 de lêdana destpêkê şingalê çêbûye. Tirkiye bi balafirên şer êrişî şingalê kiriye. û piştî wê bi keşfê jî ketiye dewrê de û her wiha gelek nav û cih dane. Fêsel Cuno Qasim Helo xelkê Xana Sûriya û yekemîn bûyî dişminê koka xwe ew e. Ev Fêsel Cuno Qasim Helo bû. Em êniha derbarê Şêx Hecî de yan jî Hecî Naif Paço ew jî xelkê Xana Sûriya em ê derbarê wî de jî dosya em guhdar kin dû re jî em ê karê wî bînin dû re jî çawa ku dest pê kiriye em ê şware dine nîşandan. Hecî Naif Paço ku bi navê Şêx Hecî jî tên naskirin ji bajarokê Xana Sûrê ji tebeqeya Şêxa ye. Ev kes bi naznav kawa demekî di navayekîniyên berxwedana şingalê de jî cih digire, lê belê li ser hesabê pedekê kar dike. Şêx Hecî piştî ku ji yebeşê xwe dibe berê xwe dide Qasim Şeşo û pêre li ser endamên yebeşê kar dike ku wan ji yebeşê xwe bike. Piştî demekê ji Qasim Şeşo daxwaz dike ku vegere Xana Sûrê û cardin li ser yebeşê kar bike, lê Qasim Şeşo vê qebûl nake. Piştî vê Şêx Hecî destpêkê derbasî Başûrê Kurdistanê dibe û di sala 2021 de jî derbasî Tirkiyeyê dibe. Ev kes niha bawekî çalak li gel mîta Tirk kar dike. Ji bo bi mîtê re kar bikin, kesên şingalê bi mîtê dide naskirin. Şêx Hecî bi xwe jî di derheqê sazî û dezgehên rêveberiya Xweser, noxteyên eskerî û bi taybetî jî li ser kesên pêşeng di rêveberiya Xweser û fermandariyên yebeşê de kar dike û agahiya kom dike. Ji bo ku êrîş li ser van kesan pêk bîne. Mîta Tirk erka taybet dide Şêx Hecî ku li şingalê şebekeya sîxuriyê ava bike. Ji bo vê jî bi rêya telefonê li xelkê şingalê digere. Bi gefa kuştinê û bi rêya pere dixwaza wan kesan bike sîxurê mîtê û li hemberî saziyên rêveberiya Xweser bide şoxlandin. Me di derbarê Hecî Naif Paço de me melefek guhdar kir. Lê em hinekî dî behsa wî bikin kî ye? Tirkiye Fêsel Cuno nas dike û mîtê nas dike. Wî şeklî her kesê ku nava rêveberiya Xweser de ji oldara bigire, ji reis eşîre bigire, ji fermandarên yebeşê bigire û heta jî bi endamên yebeş, şervanên yebeş. Ji hemû re telefon rexmên wan kom kirine, telefona wan kiriye. Tehdîd kirine. Gotî hûn ê Tirk bidin. Hûn ê Tirka yebeşê bidin, Tirka sazî û dezgeh bidin yan em ê vekujin. Tirkiyeyê û Tirkiye we yek bi yek kuşî. Bi vî şeklî tehdîd kirine. Bi dihan şervanê yebeşê ji yebeşê xwe kirine û kirine foca berxwedan û kirine endamê heştî koçer. Ew jî kê kiriye? Hecî Naif Paço kiriye.
لقصني شارسني بيجنا فريوان معه ممكن بيشمرقة وجابر ولا برشا جلقة هيش كتني شارسني بيجنا غالبا تديش بيشمرقة برازيل براي مش ألمانيا تلفونا عقاد في شفوتك وتلفونا عقاد في سليماني بلغتك وبراي مش وليدة الجماعة بعدها هو بارتي قاد مش تلفونا ممكن يقاد في سليماني بلغتك وجبل لازم رامي بشي أسعى مخانا سوري أما ما لم نبخاني سوري هذا يخوي يزوج الخش بعد عليه بل رامي هذا يخطب وش رامي خلاص كلا زباط ما لكم ما يقول لي بخاني سوري تلفونا قاس الشغل وقتها وتمام ولا تاريخ ياخذ دردي ولا بطاري تدي هنجي مخلي إما بارتي خانة سوري وإذا ترى بلش بارتي تلفون حاجو برمامي رقم دوا حاجوان وتلفون أشياء حاجو قدام بكتم وبكش ما بايش وبكش مريدها بس نزارو جت خلاص كون دا كاخو وسكن مسار شارعي ده كسكن مسار شارعي ده حبيب ربي اللي بيش مرجع دابين يتحاجوا أبو طارق أعرف وجهه مششو خالي زالو بيششت بلا بيش بريم هاتني مفرق اسمه ميجد الباسك ترى بالفضل عندي وريم دانا برشا الفدين شو برشا الفدين تقريبا ود صار هذا برشا الفدين قاس الشغل تنقو كذا غير مكبا طارق يبن علي ده قال يبو تنقو الشيخ وش قبابي من هذا الشيء كردستان شو ماشي ترى عامل خد التليفون آية هارد ميسريكا نحرز نارجوان وبني يقول شيخي هاد ترى بلا ثانية زي ترى برادو وخدي شعبين سالا أمر كردستان بنيرن حاج نايف هاتشو تشد بيجا دنجي ويهانا بيجا از روجه سد جاري خوب قربان اردوغانتكم از بيجم خوزين ها نيوه ازديا بقربان اردوغان با عمريوي جمرة 14 سال با لێ گوتنێکام هەیە دەبێژێ دشمنێ بابووکاڵە نابێ دۆستەی لاوە یان ژیە کوڕە گەڵۆ فەرمان و تاڵان وڵاتی خاڵتاکردی و ێزدی تنەکردین نە تورکن نە زارۆکی عوتمانیانە نە بابووکاڵی ئەردۆغانن چاوە تکاری خۆ قوربان بکی خۆزی نیڤێن ێزدیا قورباناوی بە و ژمارە 14 ساڵی بە داکو کاربێ بتر ێزدیان بکوشی قەی ئەف نە دشمناتیا کۆکیە ئەم نە بوویە دشمنێ کۆک ئاخوا لێ دەنگەوی گۆهدارکن ببینن کە ئەو چت بێش لازم تبقى عزان النقطة سيسد بديتي أو كبر بشوان فلان درا جاي ترجم بعد بيجي بعد بيجي كخير فازقي مملتي إزدياء لازم تبقى عرضها دي مقام قاف الشهر لو قال سدد بين ما ناخذ فوق البارقي وتاخذ خيران ابي ياخذ ابن حمل الحياه واخور ذي تشارلز علي بحمل مثله ورب العالمين حمل دي شو قال لك تجي ما يجي قربان بقى اما او شو الشيء قبل البيبي شقاوات تربيه شقاوات دي بعد يكامش نشتغل معكم كان قاش ناس جدري ناس وبحملنا قال مثلا كاشنغال دوساس بيش وجا ليدا بيك سيسرا نكربا يسيا حما دفشي بردابا وشنغالي ساسي بوا بله قالي ملتا منهجا ودنجن حجيجي ديتن كا حجي تشكوتي ما بشك جي شبكه جواردا ناس كنم هاتنه سركي دوراكيه دورا أحمد نصر الدين قاسم حلوة أحمد نصر الدين قاسم حلو كرمامي فيصل جونو قاسم حلوة كرمامي يك درباري وجده دوسيا ما هي أموي ملفه بيكرا ببينن ناس بكن چاوا دست بکار کریه اما هنه کی دی بحثاوی کن که ده چه چالاکی ده دجی ازدیا چاوبوی دشمنه کوکا خوا اما هنه کی بحثا احمد نصر الدين قاسم حلو بکن بشتی دوسیه ئەحمەد نسرەدین قاسم حەلۆج و کۆمەلگا خانە سووریا شنگالەیە
عمرێ وی 32 ساڵن ژعشیرا ئالدەخیایە ئەف کەس di sala 2018 de tevî malbata xwe derbasî kamba Kaperto ya girêdayî dihokê dibe. Li dihokê ji aliyê asayişa pedekê ve tê girtin. Li wê derê nasnameya wî ya pêşmergêtiyê û hewya wî ya medenî jê tên girtin. Ahmed ji bo nasnameya xwe bigire diçe asayişa giştiya dihokê. Li asayişa giştiya dihokê kesekî bi navê Şêro wî pêşwazî dike û Sîxuriyê teklîfê Ahmed dike. Ahmed vê teklîfê qebûl dike û ji sala 2018 heya niha ji bo pedekê û mîtê kar dike. Ev kes piştî ku dibe Sîxurê pedekê û mîtê destpêkê li ser fermandarên Yebeşê û pêşengên civaka Êzidî kar dimeşîne. Bi taybet erjiyera tê dayîn ku li ser Manzekî, Zerdeşingalî, Sozdar Avîsta, Mazlûm Rûz xebata bimeşîne. Ev kes ji bo şebekeya Sîxuriyê li Şingalê ava bike xebateka berfireh dimeşîne. Destpêkê saet û birêya saet jî selah û çend kesên din dikişîne nava şebekeya Sîxuriyê. Her wiha ew bi xwe jî di derbarê pêşengên civaka Êzidî de agahiyan kom dike. Di sala 2018 de Ahmed ji bo biçe Tirkiyeyê pasporta xwe derdixe û Şêro jî ji bo karibe fîzya Tirkiyeyê bikire $1500 dide Ahmed. Di Îlûna 2018 de derbasî Tirkiyeyê dibe. Ahmed li Enqerê bi du kesên ku bi navê Baran û Murat tên askirin re hevdîtin dike. Baran û Murat endamên mîta Tirkin. Baran ji 2018 heya 2021 çend caran Ahmed di deriya Brahim Xelîl re derbasî Tirkiyeyê dike. Ev kes rojane bi pedekê û mîtê re di nava têkiliyê de ye. Talîmatê xwe yekser ji mîtê û pedekê digire. Hedefan diyar dike plansaziya êrişa datîne û bi destê Sîxurê xwe li dijî pêşengên civaka Êzidî û saziyên rêveberiya xwe ser êrişa dike. Ahmed Nisreddîn Qasım Helo ne tenê agahiyan kom dike û plansaziya datîne. Her wiha ew bi xwe jî tevî Sîxurên girêdayî wî tevlî êrişên bêbex dibe. Di serî de dijwar feqîr destê wî dikeve nava xwîna gelek pêşengên civaka Êzidî. Em geştibûne dosya Ahmed. Me dosya Ahmed jî guhdar kir. Milefek derbarê Ahmed Nisreddîn Qasım Helo de. Me got xelkê Xanesorê sal 1990 Xanesorê ji dayîk bûye. Pêşmergê Herêma Kurdistanê ye. Ji 2007 dest pêşmergê Herêma Kurdistanê ye. Ahmed vedgere Şingalê dest bi avakirneka xwaringehekê yan jî met'emekê li Xanesorê vedgê. Lê Ahmed diçête Başûrê Kurdistanê rojekê. Ahmed ji aliyê asayîş û parastinê ve tê girtin. Piştî wê Ahmed diçîne ba kê? Diçîne ba Neqîb Şêrko yan jî Neqîb Şêro. Ahmed li ba wan mîne. Ahmed dibêjta Ahmed tê me re kar bikî. Lê Ahmed li wê derê rûniştî kesek tê. Tê Ahmed dibêje min derê xist ku ev kes xelkê Tirkiyeyê. Ew kesê ji Tirkiyeyê mîte. Mîte kê ev kiriye? Kê ev daniye? Feysel Cûnûn Qasım ev daniye. Rastorast nikariye Ahmed re bêje ez mîtim em bi mîtiyê re şixulin. Ew kesê ji Tirkiyeyê telefona Feyselê dike. Feysel wê demê li Tirkiyeyê bêje ka binêre ev kesek ev te re. Feysel dibêjta Ahmed dibêje min eybê rast neke ji xwe wî şandiye bal. Bêje min eybê rast neke qebûl bike. Min neke eybê de. Camêrî neke eybê de. Yani karekî mezin kiriye dibêje min eybê rast neke. Çi kiriye? Mîte. Bûye celad û qesabê Êzidiya. Ahmed bi wê
احمد بوي شوازي دبيت دشمني كوكا خو احمد قبولتك جا احمد را جي بي اس عدن بيشنا احمد تيشي شنغالي وان جي بي اس الدوسيا يجي دوديت شربان نيه بشتنا مطعمات تي بترمبيلا وان فكي لي بشتي وي دمك تشتا تمامي مال اخذ بيت باشور ديارك وتشتن كرنا ونو ترسايا شو باشور كردستان احمد بفي شوازي بجداري كاري وان دد بيت دشمني كوكا خوا احمد جدو 2018 حتى قرتناوي 200 ركارتك وقالك شالاكي كرنا امي بحث بكن دنجين ويهنا هجدبو حفدبو لشغال لما مطعم هيك مش شاكرت دويل مطعمك من الروشتن بو الدفوق ونو من مالي خيزان للدفوق وان بردو من هايوا روجك من يان قرت بارتي من يان قرت من يان بردا بو مركزي ونو من السيميل أصلا شكل سيميل إن دفوق يشك نقيبه بوتي أبي لقال إما إيش بيت نوتم ناتوان بيش كموتي أبي إيش بيت غصبا لسرتين يعني استأد فرين نوا يعني أبي إيش بيت لقال من هروتم إيش ناكمو هر زختي عليك من يعني لا يخويان بجيهشت وما بيتي شاك دوايا وردا ترساروش لمن يكل شيء ناسي شيء زين ناسي أبي إشي إلا بو إماكيت باش إيه يعني جاسوسي بس شيء كان يوا يعني بزخت يعني الرفين يعني من على كان الرفين باش توج رزامن بوي إيه من إيش رزمان يعني لصالي شنو هجدة قالي ملتي ما اف بفي شوازي كار كرنا لي اف چند ساله كار كرنا جدو 2017 دورها سعد جاسم رات ما لبشن بوريدا مجوره دابو ديار كرن كي او كريه دشمني كوكي احمد جي سعد والصلاح وفاضلانينا و اف رزن چالاكي اف فرماندار اف سيفيل شهيد بونا يعني اف دليل سادسة اثبات سادسة احتراف وان هنا افهموا هفالو فرماندارو شورشگارو شروان و قهرمان بدستن كسن وكفان بوين دشمن كوكا خو شهيد بونا صلاح برجة سليمان اوجي خلقي خانة سوريا ساعات ويد كشي نف ميتيدا دبيتا دشمني كوكا خو هروها فاضل جميل مرات كرمام السعادة ما قلت وي بدست خوا مجلس سنة تقاندية اف شبكة كو بالسالان كارتكن احمد جي الباشورة فيصل لتركيا حجي قالك جارات شتا تركيا وتي لأف الفيدرين دنابا خانة سوري دنا خلقي خانة سورينا و چالاكي كرنجي همو ديار لي ببينن بدرافكي چاوا يعني تشتكي وساتكن سعد وصلاح فاضل وان هرسي رزا چالاكيان بدست خود تقنين كببينن بدرافكي چقاسي ارزان
وان فرماندارا وان پیشنگا وان کسایت یا شهیدت کن و چواد بنا دشمنی کوکا خوا دورجی امه وگرن بنرن بجن ام پشمان بونه دورجی می وگرن ویش وردن دیار کرد نوبرا آخر بری 300,000 مشبع ساعت بر أحمد شانبو حقي موقعت كما تشاندن حقي وانبو بشتي هنجي جارة دي 7,000 مشبع ساعت شان مشبع ساعت آني بشتي هنجي وساب قد ماز بيجم 50,000 أصبح ورم 6,000 مشبع ساعت آني بشتي مهما آخانة سوري مجلس خانة 10 ورقة دانمي بشتي سنوني دميلونش مرشاندن أحمد وسا هكا قد ما حق الساعات بري تقريبا دور نيزيكا 6,000 يجيكا أوجي 20,000 أو 10,000 وان أوجي ساعات بري في شغلي ماكري فجراندنا ترنبلا أغاد جوار كشناوي دا وفجراندنا قاعة خانة سوريا مجلسيها همو 5 دفتر دابن أحمد شوي درافي هموي بجهكي هفتي 3 ورقة دامي وبجهكي 4 ورقة دانمي جوي هر 5 دفتر أبدراف اشتمو أحمد أبدراف دامي شتوان فجراندنا مجلسا سنوني جوان هموا أحمد قوبا بدفترك قرتيا 3 ورقة شوي قشنامي 3 ورقة شو تسليمي بون مي وفاضل بون فاضل 5 مليون أبو مثلا 3 ورقة دام فاضل 5 مليون أختار كربو وفاضل جي نقشتا فاضل كاميرا كمكرين 5 ورقة و آيفونكي موبايل دا آيفونكي وهناك حق السركر تقريبا دور نزيكا 7,000 سركر وكاميرا 5 ورقة كريبو واللابتوب جو بوم دستو نودو 5,000 كريا و 7,000 جي وقت از سليماني هاتيم 7,000 هنجي دام و وقت از الويدري حق كا از بجم مصرف كري تقريبا دور نزيكا ميلون نيفا كيبو هر جار 7,000 و 5,000 و سادانمي أحمد الدام قالي ملتي ما يهجا قالي خلقي ما يبرومات وديتن كو بدرافا كي تشاوا كي سببا تشاوا جدو 2017 حتى روجايرو زارو كان يزديتنا كشتن هروها ما قلت فرماندار كساتي همبري داعش شاركرين ناوي وان الدنيا دا دنگ فداي تشاوا بدرافا كي سهل و كساتي نهجاي شهيد بن قالك وكا مامزكي قلت نخوا بپاريزت قو ما چيم كي يزدي رهي اس هاتما كار بكم فرماندار زرده شنغالي هروها دشوار فقير سعيد حسن سعيد شنغالي برفرمان دمان سري جاي شنغالي زفستان هافين دناوا شرده ملتي ما يهجا قالي يزدين قدر قران هجر بريبا أفكس ويجنابا يزداتي هالدوانا دريخست ويخوارناوان آفاوان ويهالدوانا حرام كرن وكس ويهالدوانا جلي كرن هجر بريبا مالباتي وانجي ويوصابو بانا ليدفي هون درباري فاندا تشتكي بك كسد بنا دشمني كوك أخوان كسي إخانة الملة خدكن قالي ولدارين ما إزدين من رئيس عشيرة همو بفرق جداي همو إزديارة من بيجن كيلفان بوري يعني وشاوا دست بكرنا كي هفكاري وانا جي دوي هون ويجي نابورن وقتی که حواله کم گرتین بری کما بگرن مال سر حوال هادی کارت کرد و فقیر حسو و حواله چاکو پشتی که موار بکتیم مساکیش من ندیدی گفتم احمد گفتم بسکنم مساکین دوباره حواله مثلا گفت بسکنن گفت بس گویی وای لیبه گفت بر وارد مثلا چون که جاکی ودیدن ورداویدا گونه بیجنما گفت نه کی جامه گفت ودید گونه بیجن ما گفت بلا غم نینا
قلت هدفها ما أفاتنا بس هذه بيتري سربان داني ومثلا هذه راجعان فقير حسو وبيرجعوا هذه بيتري أفضل هبالي هادي قوتم وأزو ساعات جارقت بيقربون أم چونا با مالا خشكاوي السردشتيا الدرجي اللي الكامبا تل عزير الويدريا أزو ساعات چونا ويدري ما موقع مالا خشكاوي جيرشان وتصويرك مالا خشكاوي وما رغم هادي إش خشكاوي بي ما قلت شغل ماجي هيا رغماوي داما بشتي كمش مالا وان بقر يعني أم چونا سر شارع الرئيسي ما هادي بيش ياخد دي قبل سعادش أحمد رليدا أزو سعادش أحمد رليدا ورغم دربلي حافظ كيلو سورة قوي وش أحمد رشان أحمد قدما قوبد نبي منو بري حالا أمني زكي سترامون دربلي هناك سريع شو منو وقعوا سريع شون ما نقاعد سورة جلبون بيشتي كما سترا دربات كلين سريع شو مسودة وش دور بمجرقل ومجرشان قدما قد بحال بندو مثلا ما يش حالا ما دو قلق إيش ما دوركت شو بيشتغل ما دوركت شوية منقش ده حبيبي مثلا ما ونداقل ما حبيبينا لا دو جوري وشون ده هر برسنت قل قبقي ونهاري بينن قياسا ده رجال بيترجي يعني هارو تلفنا مسلاحات كري يقول لازم ونهاري بينن وقل برسا هاريش متكون نابي فقير حسو داما فقير حسو جيخو اللي غبرية قل آلية مجلسة قلده ونابي هادي داما هادي يزيدي الراق هادي الشغلي ونابي خوات حرب داما يو خوات حرب بخوش تل أزيرة الدبلوماسي بو نابي بيرچا قداما قوني سربان شغلو سر نابي بالي عارف داما عارف شنغالي أو بخوش يزيديا قو أبا ونابي فقير شامو أف ناب داما قوني سربان شغلن أم ها نقرتن أم نها از خواز گلگی پشمانم هکا ما أفكاري وسا بيجن برداي جذر ما أفكارك وسا مكر بانقامي إش ملاتي مني إزديرها وهيفيامي إش خديو تاوسي ملك هيا كاياكي دي واقامي نيتا خاباندن وكاركي وسانكا كاركي همو غمار همو جبري يعني خوينا بيجن ازدياد درات كن استحالي تعليق از بيجم باني چند شباب و كچكه چند ازديا هماتكم و در به ازدياجي چند دنياي هموي نكمن به غلطي ده و به غلطي نكن بلا تركيا و زلام تركيا كتاكي جواب اغلى سرك جو نكن اغلى مكانين بدراوي خو و ندانا ما ام وقر روبودا كن دسي خود شغلاندن و ساقي مر نكن دين بقولنا ما همه وقت تیارش بدر خلاص کن چه وقتی ممکنه تنگاوی دا همه وقت خلاص کن چه وقتی وخواست همه وقت عادی بدر این ترکیه اید وقت احمد و جودر به احمد وصل مثلا بلا سرکت دکش و نکن و سرکت دک شابی ازدی و نه ازدی جی از به بانگوازی چند دنیای همویرد کم چند شباب و کسی دنیای همویرد کم بلا اید وقت احمد و ترکیه نکارم سری و بکنن ام دست مکنه نخوینا ملاده مدا و دست مکنه نخوینا أبريد مادام أبريد خو دانا قشتن وما عائلتي خو وعشيرتي خو بيك دانا قشتن وما مالت خو هما الميلاتي برن أغلى مكانين وهاي بيبامنا هاي تاريخ إزديارات بيجم چند ملتي خو هم إزدي هم برد بيجم يك جي نكرم في غلطي دا دنابا وان سالا دا سدو جزيلتري سد جاري تارين شر لشنغالي دا جغرافياوي سدتری پنجی جاری والا فرنگ کشفشنگ علی ده گلک جی گلک فرماندار و پیشنگ هر وها شروانه بشی سویل شهید بونه هموجی به سبب آوانه هون بینن چی کرنه و چی نکرنه جارکا دی ام بجنه ملت خواه ملت مهجا احترافی وان دا ودیتن پشتی کو شهادت آوان هم وادی سجارکا دی چنه باشور کردستان لسر خوینا وان فرمانداره سر خوینا صلاح سر خوینا ابراهیم وان ام بجن برینداره دچن باشور کردستان دی سجی ودخون گازینو ملهان هر چتی پیست کن و اف سرکتنا وان سرکتنا خو
بمناسبة سركتنا خو شهادة طوان فرماندارة جبير نكن دستي پدكي مي دستي راستي پدكي جي دستي چپيه دوي دوان چالاكي ده شهادة وان حوالاته هروها فرمانا چه بوي ده دستي پدكي بو ده دوي ازدي بي قرار رمين قرارك هم بري في بدن دوي ازدي رابنا سرخوا حساب جوان كسا بخوازن حساب جي پدكي بخوازن كسي كو ميته و پاراستنه ركار بكي حساب جي بخوازن بدهان کس ناف دانه پیش آخوا بکشن شهید بکن پاراستنی و میته بودیه اش جی خلقی مرا بیجم فرمان چه بو به هزاران انسان مکان دست داعشه ده ترکیه بوسته که دولته که عطمایه آوک دا یکی ازدی هات بیوه بجداری شر داعشه نبو دلسوزه وانه وان بيت تركيا ودريفت ديتي و پدكه جي هروسا قالي ملتي ما هجا بشا چاره جي هم كهانا داوياوي جارك دين بيجن ملتي ازدي هشيار بن نكب نخفكو داوادا نبنى دجمني كوكا خوا اوبراسيون بردوامه ام نابيجن ام كهانا داويا هر چار بشا وخلاص نا اوبراسيون بردوامه و هزن شنگاله یکی نیه برخودانا شنگاله یه بشه یه جشه دناوالی فو تفگره ده شبو کو کسیم بونه دشمنه کوکا خواه ریل بر بکره حتی ویدره ام هونو بکره ما شبکه اساسی وارده دیار کرن ورفع عملیات دیوانی مشترک همو دست میتو پاراستنه ده و بیو شکلی جی هفچن جاران تیاران شر تیارین کشفه کسایت نیزی کرنه هدف بسبب آوانن جارک ادین همی خاطرش و خوازن خاطره